surok nang ban penkela folit ya kanika umyam ok tu silong ya kan umyam tu silong ru ni la rai bangin le de folit dia kan iru nak kalian ke energi real kila thum yau konsultan aga ba mener ni dani discuss hagini ke kinyas ni finalize ya ka alignment jong kani namar ka wiru ni kwa ban bypass no ya kan kadang namar ka kan kadang kumalong mata perkat pi ka restriction ya kan ka we ka kata sibun bawat kini ki night super kimla suban sangai akte po ISPT de mentang dan ya finalize aga ba Muslim su in finalize kan alignment kenapa konsultan melaban penbit penbiang ini kapor kebabian memang dokumen dan India ru kemudian sekumai kan proposal sini bat ki ong ba warna wood jadi proposal kena mengina ya kan ai sanction baka kam kan ya sekna telan gila ban le sakan iru kan lo ke jimentoi ke krau ya ka silong ke juni ban ya ke jelame kra juni barokoi